Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adinan tumagunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggen ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakailag ka pa'y laang dito'y salas. Aldawon, Mario. Awan pa'y nagapuanam. Ay, ibaon nakmanan ije bangkag. Kita man ti panawon. Ay na, kayat mo ama atake ak. Na, nuurayan pa'y lang agtudo. Awan ti mapasamak iti biag tayo. Narigat ti agbangkag no kastoy ang nagpudot ti panawon. Saan nga agtubo dagiti mula? Tawan ti tulo. Naawatam. Kat, anya ngay nga rod taramidam dito'y balay? Ay, pakasikuram ngamin amin. Ay, dito yak lang balay. Dinak maibaon ije bangkag. Uray pa agan ano ka. Hay, awan pa'y kit din ti pangalaan iti sidaan. Tapulos asaan ka nagmula itinatang. Ne, Mari Marta, anya day ta sibsibugam. Daytoy man mulak an naten diti arubayan me, mare. Makamula ka katikag itang. Isu nga rod asipsibuga, tapno agtubulat ta. Ay, nilakay ko. Ibabaon ko ang mapanagbangkag. Di na kayat. Makiapa. Saan ka nung nga agtubo ita dagiti mula gaputaawan tudo? Ay, ni kumpare ngay mara eh. Agtultuloy latamat at ipanagbangkag nilakay ko, mare. Imbag man. Nilakay ko si Maduten. Anya nga iti pagbiyagan mi na sumardeng agmula nilakay ko. Ay mare, dumawatak man kit di iti bunga ti marunggay yo. Ay, awan adumat. Mangala kalata Imbag kit di taada da iti marunggay yo apag daw-dawatan mi iti sidaan. Mula nilakay ko dayta, mare. Oray nga min nakaro ti pudo ti panawan. Agbiag lata ti marunggay, iso amayat dayta nga imula. Saan ka no gayam nga agbangkag ita ni kumparem a Mario, lakay? Kapo siguro iti pudot ti panawon ti makagapaw. Bakit? Katapay nga isi ka. Agbangbangkag kamatlat ta. Puno panawon ti tikag ita. Isungin nakasarita ni Manong Ramon. Bareng kayat na, nga ibingayan na kami iti danom di irigasyon. Asakupan ti dagana. Kayat na nga ta? Ay kat, inakto kasarita. Ado kami aman nalon ang matulungan na. No man nugot iti singasing ko. Ay, anyamat day talutlutum asidaanan bakit? Marunggay manen, makauma! Apay, adda pilaganas mo nga agreklamo kat iso nga rod ti adda. Ay, di kapay mo't makapanunot iti nasaya at nga ipasidam iti pamilyam. Si Kantupay, awan mo't pulos ara-aramidam. Agmalmalem kalaeng anak katugaw dito'y balay, nanipod ng rugi titikag. Na, Pare Mario! ne, Pare! ay, anya nga taayamat ti ibagaday ta tao. Na, tapakabusuram amin. Kating ka kasarita Sige, nakasarita. Ay, oh, apa, para eh. Ay, Wala kong katngada ka dito'y balayo, pare. kasano, nagpulot ti panawon. Iswadyak nagbangkag paylaan. Apay, agbangbangkag kapaylaan. Una, awan pag-tuition na giti ubing no jak agmula. Aginanakagit di, tani, awan tudaw. Sayang lang ti bannog mo no agmula kalata. Isong ngay mayak. Ta umay kaawisan. Inta kasarita ni Manong Ramon. Asino ang Manong Ramon ti dakdakamatang? Diyan ngay nakagatang itinalawa adaga di taabagatan. Dayjay? Kanubak ng dayjay a tao? Ado ti daga na anagatang na. Uwin nga rod. Ket karaman na nagatang na jiwaig. Iso mapanta kasarita. Na mabalin nga ibingayan na tayo iti danom. Agang angaw ka di pare. Di mo ayaam mo, anaungat dayjay a tao. Iso ti bagbagada. Angan, padasan tayo lata ti mapana. Say-sayangam lang ti oras mo kankwana pare. Makangag kalaang. Pabainan na ka.
Isu asaanan, bayamon. Isumot ibagbagada, ngem padasan lata. Agi na nakakit din. Tanay, nagpudot ti panawan. Kastaya. Agi na naakit din. Ngam no kayat mo, mangayab ka lang iti sa bali akadwam. Tada kayo timapan makisarita iti day taramon. Tano siya? Ay, jak kaya timapabainan. Sinayang mo day jay agundaway, Mario. Sayang! Anya asayang asasawam. Nunapan mo kumakinaduan ni kumparim alari. Di mayat kuma. Kunak ngarodken ka, anarigat akasarsarita day jay aramon. Naimot day jay atao. Pinadas mon ang nakasarita? Jak pa'y napadas, angam isumot ibagbagana. Nungay nasaya at atao, katpatgan na tikid daw yun. Mamati ka, Mart. Imbag pa'y ni kumparim alari. Agar aramid itiwagas tapno makapagbangkaglat ta. Ngam si kangay, sadot ka lang arudan, di mo pa'y ammo ti agaramid iti pamuspusan. Na, manghisuro ka manen. Nalalaing ka kat ngam siyakon. Oh, anya lakay. Nakasarita mo ni Mario akong parem? Di namot kaya't amapan mi kasarita ni Mang Ramon. Ni, taapay ka no. Naungat ka nung amin ni Mang Ramon. May salaang ti kayat na asawan dayta. Saan nga interesado ang makapagbangkag? Podno dya imbaga ni Mrs. na. Di na kayat ti agbangkag. Sana mabalin na sumardengak bakit. Sayang ti panawan. Maiturad mo nga rod ang mapan kasarita ni Manong Ramon? Jak pa imot nakasarsarita nga ron day dya atao. Uray siyak. Nakitkitak laang ngam jak pa'y nakalangan. Ado ti mang mangag ko. Naungat ka no. Kasano? Retirado ngamin nga opisyal ti army. Madasag ang mga awis iti kadwak. Barang at damayat. Tayong kaman kasarita ni Mang Ramon. Aw-awisan ka no ni Pari Lari dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayo. Amapan makisarita kin ni Mang Ramon. Awan ti maawis na. Uray po utam. Apay, amin kayo kadi kat kabutang nyo day at tao? Ay didak iramraman, ta sa anak at akrot. Kat, apay nga rod asaan mo akayat akadwaan ni kumparim alari. Kat para mailaang kan kaday ting aramidin nyo. Panawon nga rod titikag. Ang mga nuuray jay waeg, kat awan danum na. Tinapatag, padasin nyo ti mapan makisarita. Oho, sayang laang ti oras. Ay, awan tinawis ko bakit. Nagadudag iti man nalon diti lugar tayo. Ngam awan man lang uray may saan na awis mo. Agpapada dati sungpat. Naungat ka no ni Mang Ramon. Hindi na mo ti mga asi. Kat, kasano itan? Ada pang panunutek. Ket sapay ko mata umanugot ka. Anya dayta? Sikat imang kadwa kanyak. Ha? Siya? Agang-angaw kan samot lakay. Ay, di nakman iramraman. Siyak tag sao. Basta kadwa anak. Ay, itantupe kat agner-nerbiyosa kon. Apay ko maamabutang ka. Awan mo't basol taken ko na. Nungay pabainan na ta. Ay kat pabainan na talata Tinapatag kat maibagata ti kayat ta. Ay, kitaog pa'y panunutag pa'y na imbag. Di mon pabayagan bakit? Matay dagiti mula ta anatay no agbayag nga awan danom na. Ay, kumarkaro ti pudot ti panawan, Ramon. Uy nga raw, bakit? Ay, kaasi dagiti mula. Anyan tulangan ti apitan dagiti manalon. Ket no awan maapit da. Agbalay na kaasay ti panagbiag da. Day tamot nga ron ti pampanunutag. Kayat ko ti tumulong. Ngamjak amo no asino kadakwada ti tulungak. Ay, mabuteng dansan nga umasidag lakay. Ipagarup dansamot anaungat ka. Kristiyano ak itan bakit. Saan nakas idi? Dakkelan tinagbaliwak. Amok day ta. Iso anatal na itan ti panunot ko. Kanagbalbaliw kan. Ipang pangruna mo ni Apo Diyos di ta puso. Ay, talagang agproblema aklakay. Ay una yan.
Problema latan ti ibagbagam. Kasano tayon nga agbyag kadagiti anak ta, no saan kamutten nga agmula? Nagado di ta kakabagyan ang mabalin a pagbuludan. Ay nasayaat ka di day ta panunot mo. Napigsa ka pa'y mo ta. Day takit din bumulod kadagiti kakabagyan ti pampanunutam tapno agbyag ka. Maalam pahilaang ti agbain, no talaga ka sa pulam. Ay, diyak amukan ka. No siyakla amaysa, mabainak amapan bumulod iti pagbyag ko no kabailakmet tagtrabaho. Lakay, adda dito'y sango ti balay damang Ramon. Nagdakkel talaga ti balayda niya. Wan nga rod, kaslawan mo tagnanaad. Talaga kasta ti balay ti baknang, bakit? Katagtuktok kan Apay ngagtuktok ka kat ada doorbell? Sige, pinduta mo Sikan nakasagana ka na sumango. Kunak man no si Kati agsao. Sige, iturturot kun. Napagsasawan na ta. Anya ngay nga rod. Ramon, ada bisitam. Pinaguray ko ida ijay salas. Asino da? Agbangbang kagda ka no di tadaya. At damot lang ang imasidag. Iso ngayon kakasarita idan. Agasawa mo't dagijay. Naimbag amalam mo, sir. Agtugaw kayo. Mang Ramon laang ang tiyawag yo kanyak. Siyak ni Larry. Dahito imat ni misis ko. Naimbag amalam yo, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Umay kami ko magpatulong kan ka, Mang Ramon. Kasapulan mi ti padanom iti bangkag mi. Maawatak. Kidawan mi ko makibingay kami iti danom di tawaig. Lumabalin Nabayagan nga inururay kayo nga umay. Amok ti kasasadyaw. Ket day takid-kid dawam. Ipaay ko kada kayo. Takayat kayo at tulungan. Lakay, nangag mo. Ay, agyaman kami, Mang Ramon. Diyak mo, no kasano masubadak ti kinasayaat yaw. Nagsapamot anapan ijay bangkag na ni kumparim Alari. Ket napanlang Ingkamot ko mabisitaan adya bangkag tayo. Ay, Jack kayat ti rumar. Nagpulot ti panawon. Ay nalakay, amangan mo't no karuruutan. Si katimapan mang bisita, no addawayam. Takita man, no saan ka amapudutan. Wan, siyak timapan. Kat Jack kayat amakangag iti reklamo. Tagin lalaing kamot amapan. Mare, apa si kalati may tibangkag yo? Ayan ngayon ni pare. Ay na pare, nagbati ijay balay mi. Imay ko labi ni sita day tibangkag mi. Karuruot mo't gaya man. Mabiit nga min adumakkel ti ruot no awan mangas asikaso. Nalabsak dagiti mulam anateng pare. Saan damot analaylay? Adda nga min danom iti irigasyon na pang sibsibog ko, mare. Adda danom? Saan pa'y mo't apa nagtutudo? Napan may kinasarita ka ni Bakit ni Mang Ramon. Imanugot met amang ibingay iti danom manipod iti waig. Da kayo tinapan nakisarita? Uwanan mare. Ay, kunadaan na ungot dahi a tao. Naungot siguro iti. Angam saan matitan? Nakaan-anos kit di dinapang kami. Kasta ka di? Isong ibagam ka ni pare Mario. Ituloy na ti agbangkag tani. Nagaduti danom. Uwan pare. Ay na, agyaman na. Unay kamoten. Anya langan ti nararamid mo ija bangkag, ha? Tanarabyan ka. Mabisin kamin kadagiti ubing. Nagluto ka kumamot na. Naglinisak ijay bangkag. Tapno saan amasayang ti oras ko. Naglinis ka? Wan, pamulaak itinateng no di mo kayat ti agmula. Sayang mo't di adu-adanom no jak pamulaan. Anya adanom masasawam. Mangtangdanak iti agmula. Agyan ka lang dito'y balay no dahit na ti kayat mo. Addandanom ijay irigasyon, Mario. Nugayam ti ibagbagan ni Bakit ko, pare. Nga addandanom dito irigasyon. Adan,
Iso adi mo sayangan ti gundaway. Agmulakan pare. Maragsakan dagiti mannalon dito lugar tayo. Taadan usaran dadanom. Amin tayo kat agnumar iti danom. Manipot iti wayag ang masakupan ni Mang Ramon. Ay, imbag man ta nakasaritam. Saan mo't anarigat akasarita ni Mang Ramon? Nukas ta. Saan apod no dagiti agwarwaras nga istorya? Anaungat ka no? Kan awan asin na. Idi siguro. Agam nagbalbaliw itan. Hapwa. Agyaman na ka pare, ta nakasaritam. Kinapudno na. Pampanunutok mat nga rod. No sa dino ti pangalaak, iti kanan may iti pamilyak. Nang runa, no isardan ko ti agbangkag. Imay kami manan dito balayo, Mang Ramon. Kumusta nga'y dagiti mula yaw? Nawadwad ti apit mi, uray panawon titikag. Isu nga umay da kay ikan itinatang. Nasayaat no kasta. Makasida kami mutlaeng nga iti presko anateng. Nangina tinatang ita, taman man o tinagmula, Mang Ramon. Naragsak kami, mat. Tadamat pag-tuition na kita anak mi, iti panag-eskwela da. Maragsakan akmait, ta nakatulong ak kada kayo. Silulukat da ito'y pagtaangan mi para kada kayo. Umasidag kayo laeng no adda kasapulan yo. Mare, awan samot dagiti anak mo di tabalayo. Nagsapada na pa nag-enroll. Addan sa kolehiyo man. Diya inauna ti kolehiyo, mare. High school, dagiti maikadwa kan maikatlo. Dakkel mo't agastos Ay, so nga rod adob-doblian mi kanila kay ko ti agtrabaho. Tapno mapaadal mi dagiti anak mi. Katda kayo ngay. Malpasamot tenday ta ipatpatarimaan nyo abalayo. Dandanin mare. Pudno gayam jay kunada, ano nagagat ka? Magunod mo dagiti tarigagay mo iti biyag. Pudno day ta. Imbag ko tanaawis ko nila kay kong agmula, uray idi panawon titikag. Saan mi kumaama ipaaramid day tabalay mi, no saan nagmula nila kay ko? Nasayaat mo, tagimagat nila kay mo. Day kunada nga rod, tinagagat saan nga agbisin. Tinagagat, bindisyonan ti Diyos Ama. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.